Kasi Student Union Motion Road Circle manakasito dieng juga tayo kakat prateri guru saw. Kalayo ban penlong yang ke program ajing hikai gi kena school bat samla pule. Kabala tip kum ka career guidance. Pada kaju ko por layo ban pen ko burom ru i khat samut ki samla pule juga thad Motion Road. Ki balwan syakmat haki examen beper kum ka SSLC, HSSLC bat degree level. Lengba ka mas prang excellent award arjar khat khandai ka bala penlong hopo ka Dorbar Hall Riangdo. Hakate gisngi uba Golden Nonglong, Director of Nature Coaching Institute, ulalong resource person. Ban aji kai kena halor kumno ban jet ikalawe jengki haka puli puthi bar haka kam gejam. Habagi o makai ke career kamu kadai ka jingtmu ka bang ila ban ya chakma bangin training ta kamu ka kam gejam. Bakani ka kam gejam kan yarat ini kamu support bab da ka baka support ngila ban im ngila ban yat ngila ban yeng kamu ngila ban kit jing kit ngila ban you. So that is a career. Okay, so there are 5 parts. What is remember? A career includes kamu away ka im nangta advancement jinyan sakmat jinyan saprang kabalay kadai ka occupation nani ka provision kabasaw support bab kabasam kadai ka livelihood. Okay, di kita kiba penlong ini bangin jid ya kira ni lah ban ba tambang atu dan sekalian. That is a part of the career. Okay, to nanta pa pun sin jid ya kira kuno jid ya kira de dopi ada ngakli bi no kolong ayo ngatim na ngakli bi don ko ngakolong no hikai to don ba ta ngakli bi kolong ayo pino ngakolong doktor. Don ba na kini bi kalong yu ang mga kuaban ng engineer. Kung ta ter don ka ngakualong ng ilakay football, ngakuaban ng fashion designer, ngakualong ng shop kamlele. Lara pilong kanu ka mapijit kamot kadai ka di bandon, kajing angnut, kajing terang, kajing kwa na pideng dai. Ni bursin ni buteneng habang ijit ka kere ka jong ilem no don parlok ki bawang ba utu riam kumtu lani utu puli doktor ngabro di puli doktor lem don makwalong nos kan halong nos ngabro di long nos lem ti kata kadai kabang isya buteneng kabang ijit ka kere gini gisi Shushu jing penkub burom giti khat sangut ki samla pule usamla lambok starwell marngar Presiden KKSU Sengkeme ulalong kum bukong san Harkat ka jing dan langru Presiden KKSU West Kasil District uba John Fisher Nongsiang kum usembur kongsan uba Richard Carboni General Secretary KKSU West Kasil District usam layu license rentong General Secretary ka Motion Road Circle kirorong ba kate kathan kinohi ka school bat kiwei kalong kijing sarong akaba ka circle ni kasna trekam juga seng kalayo ibu pelong Jakob ini program ini kijat program kiba kisna rekam juga KSU kicu pelong kamne syu kesien kebanangkong reina kapor kicu pelong yang begini kicu penselur yang unit kisar kalau cek pak kumta takter amar ni sutho ni ship pak kapuli puthi kadai kamat pak kong santam kai KSU pak kamat pak kong santam kejat penjeng rokoi kawai mengaku awan nonggolong nadu pak KSU ka ship Jakob kini kesenjang Pinsaki bawat keserkaro kelas tang bambu yang kini kejuk nanti. Mari soto agak jad benda jungi dengan keren dia kementa pada nejor kemenor kadon kecing biar hebon ba kipenta. Kajengan tingstan kadai atiar ni ukuli bakai tam kum kini kejuk. Kasyompan api iwai kapal na sekolah. Kuno pinsendol bag bunuh pensong rem nam ta jopi shimet hakala shanes ni. Kadang kawai kan tim football, kemudian kira kan saya kebetulan pak, kebetulan aman di sini deh. Hendai jarum kan, kawai pak kekelah, kelami madan, bat kelaran kenstan, kredit kata kecing pun. Maka dia kata kalau babun sih nak kecingin cumi bagi beri, dia sembalong belapan kredit. Start kami start, sempang bagi sempang, langit dan dia kamu jadi terus stop. Kecing mina, kecing penuh cumi kapua. Kalau nai, kesepak kapau. Kalau nai, kapor, kecabing, bagi nomikai, kipulot nam ta cumi, kihap kibarat, kibalong kipara. Ushabi jumrawai cumi, masa menong udan hakti cumi.
kimi kipa ki ai di ribut sin teng ila penjalan ti bat ila bretno yo ta sabi hangno kan penpli ya kala sai kala singi jupi pipilong ki paya ki paskam pipilong ki nang sandur ya kala sai singi ta jing sore asobanong pendengkam ya kum kini kabu haman wai bo wai pri lakha seswa di pertai ngim semlawan teli ladon la jong jong kap ha pa blai la ai ni teng ni klet pendengkam ya kum kata ko parang belum perlu perasaan to sim bagai kepo ke kodor ke cipuli cupi marteng ke kapsu si kalau ndala poi tang hadu kelas 8 kelas 9 kisrang ikenjo sakala dak bat kente ikenjo ke saudak kata kamu ke jinglong lupa bat ke jinglong kami keren ya kata galong kum ke cipuli cumi kita dekam sibun kita kau berkan kejebian buat syampang jaga bab sandur jaga kalasya di sini teng so menong bak jala jat itu jungi kedai gejala kebab kedukam kedujang ringam semlai pun kata dei mangi kiba kuah balik bekasuk dei mangi kiba sama kentat ikam kejam namar lebih baik bos sekretariat pihak kendu yang besar rope Hacaka berkengkeren kaktian kebang Yesus ulang lakren habis keren kaktian away. Kita harus bersih galong ba. Kani ngia syong krui hang ni kami kena sekolah. Lalu ni tang sanut kita kau berkat kiban sandur jaga jala jaga pendiri away. Kena gaji kerku kebakrau anu kata-kata. Ngis kam bau play nang ai kebui kebawa kam tam desnat rekam ni peseng bangi sopo Kejengyak nanti hak ni kisau buat dari Islam. Bilama ya subun ba cing tenju. Kau ni kira ni yang bun ba isu berfair. Kibasno kejat bentuk jungi. Ringam semnakret ban keren ya kepulih putih. Tangan semsenam abang iyai ban dawa ban kenau yang serkan. Bagai ban dono yang tak division polisi pokok serkar jalan. Komkaseng bila pendap kejong kabram ban ai cemut. Abang idang budir ni kisgi. Sarkar ka ong kadang apps tang ka to ni nam ta kita ke kham tebet susu wan ajmut kata division polisi minam somthan mangisim bakane kadai kawai pat kalat kalenti kaban penenti hak buli puti apo ka jala juni namar lagim dan yakian kanun ni kita ke polisi kalong le ai ke sepam kalong le ai ke tebet sama puli apo ka jala juni next kam bau play mang ai boy ai bo Hawai buai buka penjat menriu. Wadah pedeng kecing syatan terlai. Wadah pedeng kecing tenju berhukum. Henry angdon kecing kerman bakajat menriu. Kesedan yaisai yang kondam sentrang kibalong pinong yada kibar apa ya keri bakajat menriu berkawai. Kan sebagai pai ikam bijam kayi kepaten kenuno makam asdan pan keni. Asgoban wer ban khot ke pi buai. Tongin sim bakane kejuk kani kejuk pensan yang siap dia kesan berkat buat rumah. Kai begini benda, kai begini mencuba. Jika lah saya sini, kadai kamram kejungi juk, kecengah kejungi, yang bersoto bendal kecik kecik kau kata. Kentang yawai, siap dia kabu, kon kecai bendreu, bidang don apa yang kecing arjumut yule sengong, marteng teng, kadon kecing bom nyestu jumut, langi pas kalian macam kaman. Ekonomi lam juga sengah sopan persno. Langba kene rensan sedekot jujat pendreu golong lalangi sotho palangi kuah bakajat pendreu yang rasam kadim bidang kam jajing long supara kajing teli kadibat andrul polisi ngai bakade pateng ujungi ngal ngidai ban didi no pat ngimdai su padan kli kum kata namar ngi em di sini kibun ba teng ngi kuah ya kasuk ngi benda apa ya kana benti jogari bakajat pendreu berkoi hati isu berfair lagi akran jatuh sosna jatuh bereu basosi dalam hati lami ipat ke parari belum persyak berpilihan berhenti jadi ipat ke mendari kani gari ipat kesan berkat nasokonong kani berbenrung hawai buai samla nakasamla la galong pedang puli nela pendap jing puli ngibendon ya kecingit kli nam tajong gari berkejat menjur berkawai
Nomor kedua ke jengong latan kesuk selalu kejat pendiri kempoi kenma kecik seneng far sokong dan kama falatan kesuk ngejkam bakajat beruni syakma kan gendet benriu kan kijia namar longlei ai lalengin cukur mau burung ngikup isamla jaga khu siap trong tiro sing lewin kipsim lew kyang nomba lala kani kapaten kam sebelah berhenti jing len lali bak jing sak sistem trong kini giru krau trong kali bakajat benriu kawai Pula pura haka jing lom samla kaling korban kit ban ba yalaka ma ban bin riu uba ap kemang ban yeng unong yaga ban tur hawat mat kan wanja deyata kidolit giwan ban kiu ya kariba i kiblay kiwan ban teksnil usir magat usir lawai lam kran jing pendem ya min si baklawan ubu yari hakut syarem syukur kawan banjo dagis bay bating kapriat penim mansngan kari laju im hapan syah